Dakle, kakav je iPhone 14 u 2025. godini? On je telefon pun kontrasta. S jedne strane, njegove dobre strane su i dalje jake. A15 Bionic čip je i dalje veoma sposoban za svakodnevne zadatke. 6 GB RAM mu daje prednost u odnosu na stariji iPhone 13, čineći ga otpornijim na buduća softverska ažuriranja. Njegov sistem kamera, potpomognut Photonic Engine tehnologijom, i dalje pravi pouzdane i lepe fotografije i video snimke u većini uslova. Kvalitet izrade je, kao i uvek kod Apple-a, na vrhunskom nivou. Sa druge strane, njegovi nedostaci su danas mnogo očigledniji. Ekran od 60 Hz sa starim nočom deluje poprilično zastarelo u svetu gde su brži ekrani postali standard. Baterija, nakon 3 godine gotovo sigurno zahteva zamenu da bi ovaj telefon bio pouzdan. I možda najvažnije od svega, on je trajno isključen iz budućnosti Apple softvera oličenog u Apple Intelligence-u, što ga čini uređajem koji je funkcionalno zamrznut u vremenu. Na kraju, iPhone 14 u 2025. godini je sposoban telefon koji i dalje obavlja osnovne funkcije izvanredno. Njegov hardver je dostojanstveno ostario, ali ono iz čega je izostavljen, tečniji ekrani i moderna veštačka inteligencija, je ono što zaista definiše njegovo mesto u svetu telefona.